narednih 10 minuta omladinci Demokratske stranke opštinskog odbora Palilula citiraće izjave i poruke doktora Zorana Đinđića. Pa pozivam Slađanu Zdravković da prva nastupi. Da smo svako u svom okruženju ispravljali ono što je pogrešno i pogrešne ljude Slađana će malo kasnije da nastupi previše uzbuđena zbog izložbe. Dalibor Damjanović. Nisam došao na ovo mesto da budem popularan. Došao sam da bavim istorijski posao uvođenja reda u Srbiji, a taj prvi koji uvodi posao, uvodi red je nepopularan. I opet Slađana Zdravković. da smo svako u svom okruženju ispravljali ono što je pogrešno i pogrešne ljude zaustavljali na njihovom putu, da smo ih sprečavali da čine pogrešne stvari, ne bi se te pogrešne stvari dešavale. Hvala vam na pažnji puno. Pozivam vas da pogledate izložbu, prošetajte, uživajte u liku i delu doktora Zorana Đinđića. Hvala još jednom.